Tala Fou I nei hoi vaenga o Tala Fou mai le si whangore lau mua I Wellington. O le tala mua, ua whaalia le teitai o le Labour ia Chris Hipkins ia lona popole I le tūlanga whaale tonu lea ua o nei iai ia le vāwhea lono ai o New Zealand ma le malo le atukuki po o le Cook Islands. O ia le ngona o le teitai o le tuangai ua whaailoa mai I le taimi ua malanga atuai I le laumua o Beijing I le tunu o Saina ia le pale mia o le atukuki o Mark Brown mo le sainia o se whea ngainga I le vā ma le malo Saina. Ai o le ua whaalia mai le whainga malo so whaatasi e New Zealand e le I whaailoa ina mai le pale mia o le Cook Islands ia lea fuafuanga ia I la tau. O le whea ngainga so whaatasi I le vā o le atukuki ma le malo o New Zealand lea e whaingoa ina o le Joint Centenary Declaration e mana o mia ai I ai tue lua e wheso o tai ma tala noa I so o se mata upu e a fia ai le puipuinga a toa ma le saonga le mu. O le wheilo inga le pare mia ia Christopher Luxon ma le autu stala ina ua uma le fono o le kapeneta I le asonga fua na nafi na ia whaali ai ia se tūlanga le sao o le pare mia o le tukuki I le vā whenga iai ma New Zealand. Ta ua ia Luxon o so o se mata upu e a fia ai le puipuinga po o le saonga le mu e matua ta ua lava I le malo o New Zealand. Mai de tau na whaailoa mai le pale mia o le tukuki ia tūlanga e pei o na mana o mia I le whenga inga I le vā o malo e lua. Ta ua fo I le pale mia o New Zealand o loo manina fo I le whaavai o le malo o le tukuki ia lea tūlanga. Mai te tau lama o na wheso o tai ma whaailoa mai I se tūlanga e whapea pea whai a li mai. Pei taila na whaalia le teitai o le Labour ia Chris Hipkins e le wheso swani ia le tu ainga o wheso o tainga e pei o na whaao ngā le whainga malo so whaatasi I le mata upu le nei. E manatu le teitai o le Labour e le tau na sui seisi whainga a le whainga malo e whaali lei ai le nei mata upu ai mai se lava o lona wā whialoa I aloa ia ma le atukuki. Na ta ua fo e le te tau I le whainga malo so whaatasi o na whaonga ina ia le whainga whaaliali malosi le asa whaonga e peila o le tau fio tupe mo Paul Kalambe Viso Swani mo le tunuu o le atu Kiripas I le mata upu le nei ma le Cook Islands. Ai pei ona whailoa e le pāle mia ia Christopher Luxon e ui ina iai e se senga I le vāo malo e lua ai o lo o le leipea I alo la vā whialoa loa ai wha malo. Ua wha se e tua ngalu mai lona tofinga ia le li ofisa si nia na ulu iai le vaenga o nanga o le soifua malo loina lau tele I le tonu o New Zealand. Ona o se whisui e ngā ma le toe wha tūlanga ina o tūlanga tofi ma ngā ruenga I le tonu o le mata ngā ruenga o le soifua malo loina le te whatuora. O le ua wha mao nia mai le mata ngā ruenga e whapea o le aso luas fulvalu o le masina le nei o February e wha amuta ai le au nanga le wha atun sidi o le soifua malo loina lau tele po le vaenga le ta ua o le public health o le lifo mai e ngoi a Nicholas Jones. O le wha mawai ai o le fo mai le nei ua so ma le wha mawaianga le wha atun sidi o le soifua malo loina ia whepule ai Margie Apa ai le uma I le taimi o lana kona karate sa ngalue ai. O lea ua whailo mai ia fuafuanga e whaamuta ina ai le tono New Zealand nei ia whesota inga tau telefoni le 3G network I le whaaiunga o le tausanga le nei lua hawe lua sifuruma le 5. O le nei swinga o le ase e tuai le tunu u atoa e whaonga ia isi au wala fau tau whesota inga e sidi atu na malolosi ma telewa vave e peila o le 4G ma le 5G. O le tausanga e luafe ma le ono, lea na mua I whaonga ina ai le tono New Zealand le 3G, lea sa I longa o na suia ai tu langa tau whesota inga, ina ua mawhai ai e lau whai telefoni, o na whaia ia video calls, ma whesota ai le internet I so o se taimi. O le to'atele a lao lau whai telefoni le neivai taimi, o lea ua amatau na se e mali atu e whaonga le 4G, whaapea ai ma le 5G network. Ai o lo iai la bata inga mai awata wa mai o mea tau whesota inga
whapea o awhianga mai suinga nei te le atu nei lo le tūlanga o lo o manatu I aile tō tele, taruai, o nai whaitau fia awhe le a whai o telefoni, a e whapea I fo I ma tablets o le 3G o lo o whao ngā ina pea I de tonu o New Zealand. O le company o le 1NZ, le o wha moe e tape, e le to e whaola ina I ala tau telefoni 3G, I le aso tolos fultasi o tese mo le tau sangale nei lua o lua lima, a o le spark, whapea I le 2 degrees, o lo fua foi, e wha mutala la tau au nanga I le wha iunga o le nei tau sanga. Wha ilo mai foi e le wha aurulunga o le New Zealand Telecommunication Forum, o le riengo I a Paul Brisland, I se talanoanga ma le wales whaasa lau New Zealand, o le nei tūlanga o se suinga te le lava mo tangata uma. Na ia ta ua foi o manatua e le au marutua, le taimi lena wha iai suinga wha penei, I le taimi a au iai le telecom, le ana ta pe ai whesa o ta inga o telefoni, ina ua suia mai le whaanga ina o le o lua lima, a nga iane I le o lua fitu, a toa ma le taimi le ana ta pe na ai le 2 degrees, I le lātou whesa o ta inga o le 2G. Ta ua e le Leo Brisland, e mo mia le sanga wha mala malamaina o le nei suinga tele I tangata o le tunu, ina ia manino le lei, mata pena iai. Na ia ta ua foi e iai vahenga o New Zealand, e le I lewa atu nei taru na whaola I le 3G network, mai a whai e le sahauni I lātou I ia suinga, o lano inga, e wha ato ai loa lava ina ua pepe a lātou telefoni, I le taimi e whai ai le suinga le nei, I le whai unga o le tau sanga. Wa iai se mapo lenga o tai o le Pasifika, I fuafuanga le Palestine Amerika o Donald Trump, e ti poti e se mai I lona tunu I a tangata atu motu o le Pasifika I le aini pepa ina nofu ai du tonu o le United States. O le tūlanga o lo silio na atu ngaru la tau ia iai, ona o le a whaatupula iai le a whai o tangata I ti poti mai I atunu o le Pasifika, ma le tūlanga whainga tau sori ngā tūla whono mamafa na a fia ai du tonu o le United States. O le ua matau na ti poti ese mai ma Amerika e Trump, ma lana whainga malo le whaitau miliona o tangata mai tu ese o le lorolangi, o lo o nofo sori tūla whono ai I Amerika. O nei fuafuanga le whainga malo o Trump, o whapeo na tau fia ma ta loka atu ai ma le tō tele o tangata atu motu o le Pasifika, e sa uni ai mo le tipoti ina atu I o la tu o tunu o lo o fia I le tasi tesi ma le whamiliona o tangata e tipoti ese mai ma Amerika, I le lima se lau ono sfultasi o tangata mai Fiji, se lau lima sfultasi tangata o Tonga, ma le lima se fulfitu o tangata o Sāmoa. E le ngata I lea, ai olo a fia I fo I le se lau ono sfuluono o tangata mai New Zealand, to a lima tangata o Papua New Guinea, to o tolu I le atu Solomona whapea ma Kiribati, to o lua mai Tahiti, po le French Polynesia, ma le taito tasi mai Tuvalu ma Vanuatu. Pei taila, e leo manino mai wha mau maunga le malo a Amerika, I tu ai ngā tangata o le ato e ti poti mai I o la tu o tunu I le Pasifika. A mai se, o se au ililinga o sori ngā tula whono na la tu whaia. O le tulanga le nei, e le o fia iai tai o Sāmoa, Fiji, Tonga, Papua New Guinea, ma le atu Marisala. Ona o tunu nei, o lo whengai le teimi nei ma le toe tau whamasani atu o nisi o la tu tangata na ti poti atu mai Australia ma New Zealand, ai whape fo I Amerika, ona o ni sori ngā tū la whono mamafa na whale pui ai I a tunu o. A o iai Washington e la tau mai nei le palemi o Fiti a Sitiveni Rambuga, sa ia langa ai le mata upule nei mai ia whaalia, o le tipoti ese na mai Amerika o tangata nei o le Pasifika I le taimi tasi e mauti no lava le lamati ai o le saunga le mu o atunu I le Pasifika. Ua whanga solo nei sua ngā leo I le mafuanga o le uma o le olo se pepe I le pitanu o Masi au Kilani I le afiafi o le asonga fuana nafi. E le imanuia tau mwhainga au nanga la vea ai I na whaasauina le olo o le nei pepe I se fale I lea vaenga o le aitele o au Kilani.
Ua whaamaunia mai le kolisi mo tama i le aia Rotorua Boys High School, le maliwai se tasi o tama onga le no hotu mau i le tae ao le songafuana nafi. Sa maweo na o atu ai i le aonga, i au nanga la vea i le St. John Ambulance, whape ai ma le vaenga o mu, ma wha le velawe whaafosei, peitai e le i mawhai o na whaasau ina le ola o le nei tama onga. Whailo mai le pule aonga o John Kendall, le ngaru lue whaatasi o le aonga, ma le ainga o le tama onga ua maliu, mai na i tawai o le umai o le olo le nei tama onga, o se tūlanga whainga tā tele mo le aonga atoa, mai o loo whaieta whainga uma, e whapeo na lango i nai le ainga o le tau le a ua maliu. I le teimi nei o le ua whautua ina leo le pule maliu po le coroner, e tu sai o se tangata e whapea na alu e tie i se jet ski, mai ua atoa nei le vai aso talu ona lei loa ai i le vai nuu o le Cook Strait. Ta ua i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand, o le tangata o loa afia sa tau mawhai e kolosi i le jet ski i le vai nuu lea i le va o Wellingtone ma le motu saute i le asonga fua le vai aso talu wai. Na maua muli ane i lana jet ski i le Cook Rock i matu o le Marlborough Sounds i le fiafio le asonga fua lava o le vai aso ua mawai ai ele i maua o ia ewe ina ua tele se taimi ua alu i le tausa ili o ia i valele whapea vaa o le sami ai ele i maua lava lona tino. O le taunu unga o ni suenga se lua lata mai nei sa vesini ai manatu malangona o le au palota ua whaalia manino ai e mawhai e vaenga wha au whai i le tua ngai o le Parliament o New Zealand o na tula i mai e whaatu se whainga malo pe a whai e whai e se palota i le so. O le unga, o le suenga lea sa whaia e le One News variant na pauai i le 3% le tūlanga langoina o le partia le National, lea ua tūlai mai i le 3.5% i le teimi nei. O le partia le Act, sa wha au popo le pasene tasi ma o aila tau i le iwa i le tūlanga langoina a o le New Zealand First na pau le tasi le pasene lea o tūlai mai la tau i le 5 i le teimi nei. Partia le Labour na si tia le 5% le ua o tua i le 3.3% le tūlanga langoina e le au palota. Ai o lo tumo pe le 10% le partia le Greens ma le te Party Māori na pa le 3% ua o nei le 5% i le taimi nei. O ia foi no mela e mawhai na mawai no foi ono sfutasi le tono o le Parlemene a le tuangai ma parti o lo o whaatasi ai. I le fesili po ai au pita Tala Fou ngai mo le tofi palemi o le tunu tu lai mai i Christopher Luxon i le 2.2% o se pa u e 2% mai o se hafa i ngā pito maua lalo lea talu ona ve o ia ma taitai o le malo ai o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa fa o popo le 2% o tuai o ia i le 0.5% i le taimi nei. Tai o isi party David Sāmoa o le Act ma Chloe Swarbrick o le Greens e tai ono pasene ma vavasa mana i Winston Peters o le New Zealand First e 5%. O lona lua suenga sa whaia le Taxpayers Union ma le Kuria o lo manino mai ai le tele o le whaale tonu mo le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe o le sa i linga sa whaia le masina taluai na siri ai le tūlanga langoina o le partia le Labour na i lo le National mo le teimi mo mua talu mai a perila o le tausanga i lua afe lua sful tolu. Ai o le taunu unga o le suenga le sa whaia le vāle so lua ma le so whao February tu lai mai ai le tua vāvala lata lava o parti au tū nei e lua o le National e lua te si 3% na wha au popo tu lai mai la tau le toru tasi te si 5% wha atusa i le Labour le na wha au popo le tu langalangoina i le o te si ma le 5% ma o atu wai la tau i le toru sfutasi te si ma le 3%. Peta ai o le partia le Greens na mawae i alona tu langalangoina e la upalota na vesili ngia e toru te si 5% na wha au popo ma o atu ai le Greens i la whaingas full tolu te si 2% i le teimi nei. Ai o le partia le Act whapele New Zealand First na pa u le tu langoina. O le Act le ua tu lai mai le 10%. Ai o le New Zealand First e ono te si ma le 5% ma le partia Maori e wha te si ma le 5%.
Whailo mai lai le leo James Ross o le Unia le au tutongi la fonga e whapea e te tau i le whainga malo so whaatasi o na whaia wawe se fuafuanga i le tūlanga whaale tonu ua iai le tamau a inga o New Zealand au ale ai o luna winga o le a whaau pea o na rui fo ilalo le tūlanga langolongoina o lātou e le au pālo tau le tunuu. O le a whea le lau mua i Wellington i le vai aso nei e se waa o le whaarapau tonga i whaingoina o le Sea Shepherd i lona hanga i atu i le Antarctica e mai tau ina ai le whaangotaina o le Creole i le vasa i saute. O le nei waa e whaingoina o le Alan Kay ua fausia whaapitoa ina ia mawhai ona wholawi o ngā Sāmoa toa i le aisa mai o se waa tele mua leo le Sea Shepherd o le a hase si mai i New Zealand. Tālua na manuia tau mawhai ngā lea whaarapau tonga e tāo fia le whaangotaina e whaangota o Iapani o le ia o le tāwhola i le Antarctica i le tausanga e lua awhese fulu mo le fitu. Whailo mai e le whaatono le Sea Shepherd i le tono o New Zealand nei le leo Michael Laurie ua le o toi a vea i a whaangota o Iapani ma fili au tū o tāwhola i le Antarctica. Ai o le whaafita auri leo o tū lai mai i le neitaimi o le ati nae lea o le grill, lea e tolu ni tāwhola ati tele o le tuainga o le humpback whale, ua whasi matea ai le tono o le sefuru lua masina, ua tua na ia tu nei. O le mafua anga lea o le whaia o le ngāio inga le nei o le Sea Shepherd, whaingoina o le Operation Antarctica Defense, lea e malanga atu iai ia le vaale nei o le Alan Kay. Ta ue Michael Laurie, o le whangotaina o le grill, i le vasi saute, e te le lava le awhaina ai o ia nei o tāwhola, ona o ia ni nei o le Creole e whaalango i ei tāwhola moa lātou mea ai. Na ia tā ua e matua tele ia whaafangota ia o lo o lātou whaongaina upenga te tele i le Antarctica e whapea ona whaangota ina ai le Creole, ma e masani ona lave ai i tāwhola mai u ina mamate ai ia. A o iai le wafu i Wellington ia le vaale nei o le Alan Kay o le a maua lava noa o le tunu e fia mai moa i le tonu a o le ito e tu wa atu mo le vasa i saute. O le asitia i le tonu sfuru pasene i le tau o le kofe i le whae ungo le masina le nei e se tasi e fole kofe i le tonu o le lau mua i Wellington ona o le alu pea i lunga o le tau o le si atoa ai i le kofe. Whaelo mai le whaatono o le company, le Flight Coffee, o le liengo ia Richard Corney, e ui ina si pea i lunga le tau si atoa o le kofe, ai e le isi ti ai le tau o lato i but kofe, i le tausanga atoa lea ua tua na i atu. O le tau o le kofe i le taimi le nei, o le ua o atu i se tūlanga maulunga, ua se furu whanta la i le kilo, mai whapea o se tau o pito i maulunga lea ua o iai, taru mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu se fulu, ma le whaasolo solo mai ai. O le mafuanga, ona o le uti ma le taule maua o le kofe i maketi o le lalolangi i le nei vai taimi. I ta longa, o se ali tai au o le ami, ua atoa i ai le toa se fulu ma le tasi o tangata, ua mawhai na lātou whaatino ina, ia vaenga uma e tolu o le tu unga au i le sami, lea e whaingoa ina o le Triple Crown, ina ua manuia i alona tau mawhai e au i le sami le vai nuu o le Fovo Strait, i le vale o le motu i saute, ma le motu o le Stewart Island i le whai unga le vai aso na tenei. O le Triple Crown au fiai le au i le vao motu i matu, ma le motu i saute po o le Cook Strait, ai whapea foi ma le au i le vaitu loto i tau po, ma le vai nuu leo o le Fovo Strait, i le vao le motu i saute mai Stewart Island. Ta ua i se ripoti le wale sfasa laua New Zealand, o le li tei au e ngoia David Edgar, le asa i whaatinoina i a le vaenga lona tolu o le neitu unga le whaenga le vaenga sa talwai, sa whaelo ailo na fia ua mwhaio na i a whaatino i a le vae muli le nei na i a awai le Fovo Strait. Na amata o na au mai le nei li mai le vaitafe o le Yankee River i le motu o Stewart Island, whaamoe e taunu wane i le Bluff Hills o se mamao e tusa e 2.8 kilomita pe tai o swing o le tau fo i male savili a toa male au na mafuai o na mamao i a le vaenga o le sami na au ai o ia ma taunu wane ai i le tu i matu o le Bluff Hills i le motu i saute. Ia o le whaingole nā o Tala Fou.